Osefo mami enchia wona me na wase na me sanso ema wakwa aba emfa mo bra emergency Ghana TV eso ebusua ya se ade che na ade sanyina na asem foforo esi nti sade che na se ante asem foforo na che se sada no eye dabone na ebusua na gist bia makwakofa abrewo pa wutie mu nsem a wa obeka se what nsensem usisi so bia ma meka na asem ankyere wa che se obefa wiase ne se wiase na enemu no eye normal bibia sisi eye normal na rabe bi nsem odi etudwan emu orem nsem orokeka no yenkonkotie ni emfe bintu ye hofo yenfe bintu afofrofo ye mana ye wom no yenfe bintu omfo na mo bra no mo bon esi omuye abusua yensemre yenko ne yenkonkotie asem na mu nkyeremu ne ba ne aka chi bia no me de aba be down na afa foto bi ewom no ye de etu ye hofo yenkonkohwe video no bra udin di say me di angere na duku ba de dudu na ade ni me odwabe adwa duku mo fi dwabe ha ya dwabe krum oh okay na ade na de wonam me de me beto se na wusu ase wo pa na aja asem ne no ne kan yenka nti na osam tweme wo kakra ade pa no ha wankasa me ba cho adwumre de he boko na nya boko sa me be na okosku odu at the age of 13 to 14 na ochire Sunday school Pentecost Central ayo dwabe ti one Sunday be omukọ asori omukọ ntem the time omode pomban me hwe nanima wa ama de odi ne onu na chi ba onu no ama tini egusu hwehwe na hwehwe na ni ehunu ti wono na astart se de ayam hihie aba tina ade asa abono nso ti ahwehwe na ye nti na akoye se ye frefre baby a yenim bia ti wono me kai se ye fre ne na ba akonso okokobi. And that time, ye de onana ye de ne to no de ko no ya kwala ketwa pa na nanim fie. Ti ye friend no so police for de na bre no e won ha na police for no so mo ho ha no bai se ne na na biti ha ba o cheche de we a o city ani adade ntina nipa ba ko ye adwuma ho no eni maame no se eni woman na wodi mu ne be ye won wanti o mu be di nanim de na ko ampom de ne ko e na se ne na na o chi no na so mo free ka so ho nti mitutu ana mo ko ho se me kufa na kra na yese omba obeta ma ko school na me ne papa be kasai ne de ne ko to school mo santase na Roman school ti wo ko school ni wo wa da ko mo wa na ne na free me se onhu ni bi wasan adwane ti wo mo hwe na wo mu ne wa na osan bai ti wo bai me so me ko hwe me ko tena san kokoben ho kakra ko hwe broni bi ba broni bi emma na me hwe wo muti woman na me hwe ne ma no okọ me bayi ko ne ho ka kire okọ be ya utim fa ko aduma sei e ho na okay ti me bayi ko no ka kire ne se wo den crab ma no omomode anso be ka kire ne ma me no anka kire ne ma me enye papa ma no sister ne no ka kire me se me ba na be ka kire ne se o fia na papa tintin bi bai se onsisa kusua nan na won di nachi ti odi nachi a osi nsu na kusua ne guhin no ko se sa nan minim babia egu a osisai se akola be kai de ono ne betimi akire ba so otumi kasa kama be ba chai na sabre na ensem we eyi ni ti no na oba no mfi sei no o 13 afi o 14 eso hunu be makura sabre David okay anu obi so na ni ginyam so mo pa eti o kan na o se o kacha kran kacha nse o se on fa mienu kogu nsuo bi wo eho mienu kogu oba ne dim no fa mienu kogu be ma ne dim na de nsuo no ye oba ho na be ma se oba na ye kokko be ho no sa na nipa ne kachire mi eti o free ho na o be fie no na ne na sa petition o garon musi ho do mu ya se wa fa na wanu madie no enyina gallon insu bottle kese no okay ti onum ni nyina ti start onum ade ni nyina wie no start ka apetashi pai raw na se bites raw ti no start cancel like ti se obi anani ebi ti no start no akwaya amamre na ba rituals no wakwa ba ti no start cancel obi ba o ti nipa o be metia no odi ni ti na nante ti na fe de o ye chiro omno na ehun to so ni suma sane to orange eti obo modern compare ni difo bi de no eko onu de we obo no modern bi ase bia enema betuto yi entimi anti ahaban ana kra ne bi hwi ofifie
free ntina ye hu ni piem ti ye hwehwe na ye hu no e wo ma na osan ba afia na osan akọ to ne na mun krum so sa ti bia mo ha na kwa aba se akola bia bepie e wo yesi akokọ space yeah ayi abrepo ti o manem okodi committee for nsem no bisa me se me ba pa na me se na so o ma bona se ne ma me ne papa e o so ba kroma o se okotre betre o munim de oye na sa ba na o she dross ejaji so no na be chire se me bisa se bia o de deja ne nam a o sa tade de ti mi chire edu abi bisa okay to ko tere betre sa anti nkronkro so no ne na ma ti na ono kwa bisa no se onhunu nka nti ne awo te fa ne ho na bebomu ama ne a kire e bia ye hunu na nan sisi fom na se bia bura ne nufu guso o mo so sha tade kan but okokro ni tere no better sa musu hu se oyehoho no mde ko ma committee fu no mo frame sa ade dia dance se me ba no me ba me fam na mde ko e nti dia na ade ko e me de health insurance na wa fa no card na mde ko any pictures a usa utwetwa no na mde ko nti mde ko e o mo gitum se e no kre e no o mo de no ma me na me de ne ba no asa pie tibu o timi be fie ne ni ofie ne bia me ye still verandam no score kitchen no kabank ye o ye dwane nya ne ye di nkom afere se coordinate ti afere se coordination out ase afere mo bo pa eti ye me fem kasa onyem so kana say dwane mu hio nti ye na hwe me kasa wan mfim timi da mayi mani minim se ogusu e ka ka sa abotra me ko na ada ne bidie no nte ho want if you dem ho na aduan na da ne bidie papa we papa o oda so wan ba chan ti de akosu nyina no ho na ne tu ho no mo me na ne papa ne nyina ti e bo bidie na papa we na o ye juma just hospital chi o ye driving o ba ye ni consulta to aso free bidie ho no eti enu mo to hwim na bi about 3 months 4 months no man ono so oni phone Debbie. Eti bia wo ho a obisi bi hu ba na wa ha. Wo obisi bi. Ya na ye de na obi hu se wo hu ba na wa ha. Ya no mo hu no nim no. Omuni no. Na akoko space wo busu ni ho. Bibi bi ni. E de na onya nkra se wo hu ba ho. Omo na frame me. Omo je number no frame. Okay. Eno ko em se odi omo nsem 3 days or 4 days. E ho de mejitum. Se bia ya che ne sa no. Wo firi he no aka wo bo no ma me din. E se fa number mai ende ne kwaso ano no. Timne bi na December say ya they were 1 or 2 o'clock na me phone my back when ni tifi and our sister jo when ya call that time na onim sa man no e number oni ni free enti oya no so when ya call no be bo prono no de bremi ti mi ni pa na kasa o so market na pono I won cry me ba no na me say ai ana o se ni akidnap no enti no omo de omo djuma omo di ane se nipa discover omo pe nipa mo de ye omade ba omo de me ba na ma obi ya de a enye yi eti me meje no ti me no omo di nkoma asra o ma mi sa ransom woni ransom pachode so obi wa de akodi ba bi na se betue sika ansa na oje omo de omo kan se memra meje no ya ga se first bra omo an keskase okay eti omo kan na mse mesro na ba bi omo kan nkran kwa minim ba bi ane kwan onkon kan da pachode minim ba bi ane kwan da ti misrom ti na akoye suni areho na me de srom ti me no mo kasa ya ma ade chen san to us be 2 days ni ko di dwabinzongo hene enim ti ni nyina ne de mpai bonso etechi no mo kaje me se me ba abeji na hwe na me ni police for anya kwan hwe so na me no obi so anya kwan me make sure say ben kwa na me ba bia me duru no so mbe fema mo bia ba be fema na me see you tina egusu sra tina se o me kotokolifu na me kru so ne side no e kotokoli to kasa no na mban na kodi ohene no ono ne kotokoli ni ti ono am kasa ya amanti ase ba ono am ntem no sra no so okay sa de send this cam ono mo fa ne si sa ne aduru ho o mo se lolo fe o ma anjiska bia ti lolo fe ne send ma o mo no mo ma driver ne number ene said the car ne tie ne ko hia jo so ne eje ne de ne ba ya de ne ba ya de chia na sa o sa ba
Osa kom ho. Sa okọ baby fufuro. That's one nam sa. So bodu emu a. Era isa do mama na so yes heavy no me hade. Your friend say? But your friend Yvonne. Yvonne here don kodi, but what she din no minti. Ajo boy him. I know na ya she din. Cause car credit your friend Yvonne or credit me the Yvonne. Ti o de ajo boy him. Okay. We break you virgin now we say. But your number 16 years. Na sade ne ba. Sade ne ba so no. Na we break you virgin. Pacho Debbie. Okoko to kolifo no no die. Pacho Debbie. Obi anu ana. Pacho Debbie. O ma mi oba bia. Pacho Debbie. O ma obi binu me. Pacho Debbie. Wanum joto da. Pacho. Na wo mfie say. Oh, joto ne de me shase na mo be 15 years. 15 years. And another start no 13 years. 13 to 14. 13 14. Ti enfa 14 no. Okay. Until a year later. E kwa be na fa so no joto. E pacho APC we krum ho ti na nigga man bi ono oye TikTok oye funny videos ti ne girl bi no ne te kobolo wa o won fi say sisi de me wo 19 years na TikTok ba da bay TikTok like me person me chese no ye adwuma wo TikTok ba ya say media no TikTok ba to men kran TikTok so be 7 years Andrew TikTok David TikTok by na me Nshirafm. TikTok by nche. Enti sa nigga no. What's nigga bi or TikToker? Man, the girl eba krum nti, the girl no na chere me no. Na oyo adamfo. Depi. Ba e chere ne be ye nam fufu. No ma anum God. Na wo se mo no mo de akwahe. Oh. I said one day be a koba bimu money and I'm no bia chibi ba na me nko me dem different no so to ba ko so ma me ntina me nim ye no de me fa o chese ni say na ene ma me hu ye ti free that time no so me de me hu bo na me tu free akotena akra ti na me na net na ma me sua free no one mo reader patron nko anu mo roda me ti me number sa ndisa ko base now we see na de abaw mu pa ba sa hihia hihima ho bawo na wo don nantia to say gentle lady a utimi she how many rows metima she be 5 row na e ka row a what you say me patron wo ne tente say fansa ba ko ye no it depende cake na ba ko tono si bi mo chichire nketo it depende skana ha e bi boarding nti wo chichire bi permanent tente be say fansa ba ko zo me tete be say men say ba e wasne men say ba ne kesi be say men say e du puse ya na timi nom say 5 patron and only a win no we are the job to so and saka na me sade e dress account obokok debi ayi chuchu say hey ride ni na onimbo patron ride utimi nom do say mitimi teki 10 a day se be ka se bi am pese menye fine 19 year old no mitimi no and I say don't 20 onya November no nya 19 last November we ye wuye utimi bo 225 ni say me pay 225 me 250 na ya me bo hey 50 utimi nom say 10 a day nti ada me ka se bi ene man no krana e bi a 5 50 no 5 that's one of 500 milligram there be 250 milligram yeah so also no 50 nti onum 2 na enye 50 o onsi wo 50 ankasa o ene wo 250 ene wo 225 nti onum de he ti mi num 250 ne wo high se ne 50 milligram ma wo say na me kwa me da low kra 250 and 5 that's a 75 750 milligrams o ya kwa 1000 and one number pachoy one say 3 one say 750 250 ne 3 and about 750 I said 350 but 5,050 it's and kwa one 750 sisi ene ohumi ye pachoy ase me menye
almost a boy no man now I am right now. I me de enye me sa. Me no de me no bia me to no maybe ade be me an say me da ba na no kran yesi bia me da ama e bi obi di ma akofia na say ende u freja bi obi a be kase bia madenti ma dwan yemlenti o de me ko dep o sha se ru drugs mu me ma fa basa na de bi me sha se ru ama me mpe emme masem mpe sex oh boyfriend bachan wa woda me bachan o do boy ni pa bachan timi ye adwuma ma ne ko na ko hwa ma me na ze uti wo yakora bi ha I don't kasa ye share sorry na ye free be rehabilitation ye be say yes sound na ujai na wo san ba kane Sunday school teacher na wo mu no pache be ma no ene wo say de wa ye so energetic ene ono a wonom hwe oba ye ma shada den san so na wo so nim san nom so that say etini de ye nsuo no nom no more any fruit yeah ha san ko fo no so do yom ho de pa so hwe wa ho de na ho de na esitu say na open no pepe. In terms of bed, mu won pamu a de oye no utimi no na on the timi. Oh, me can say fa ho ni de menum bia like me normal. You be out. We are satisfied. Yeah. Sana bese me hu. Pacha. Ene kwaku mo obo adwuma. Obo adwuma ho de pa. Ene na de waje kwasi tatru. Waje kwasi bo afotatre. Ne boy ni. Because get more than wey. No boy we biara. O so ni hwe ye. Na na yele kan sem sa. Na so nim ti o pesa get sesa. Enti odi na chi no. Afa back to wo common so. Ye be san ba ho wate. Abusu abra Facebook insha 104.5 FM. Ye ne me wo fa asema de nyina. Ma adwabo ahimana. Adwabo ahima papa bi ne di nkomo no. Dwabende hye kron. Na ahwe ga ne ho fani ade a enamfo sema na kwa druggist. As I say munyamo ne adomo nyame de ma no as a teacher or obi a otumi ye moderator ne ade no ene odidi bola so. Cause you know ye monifie. Me bisa edo ye bonifie. Beche de. Enfichire bola so da mutom asieye. Mu ye siesie sa me boa. Beche. Na ko ba bo le bra bebe ne ho fe. First na feche say. Enti na bo na tia ka so no. Kwa we skafo aduane ana kwa kumbua. We skafo aduane pa. Favor. Baby obedu bia. O favor. Baby obedu bia. Ba me ko kakra na fe ye mra no a ne kuta story no. Na sam no wa. One day be oda sorry how much obo bi trans mama be me sa. Ti bi hwe na sa ne atete na nyina ehia. No one kwatete ye. Ti medene ekọ ye sofu ba ko na ebompa ma de chin na yira. Entete na yira. Ti na okayam so da won so ni moti edi akro. No mo mane kwadu. Pa obi na ni so oshinti bi an oka na yetia tanse oyempani nsem. Onko ade me boyi. O ni so no hunu se eye nema miru na control no. Eye bad girl situation mu akwa kura. Ene ahonhom sem ana ka bo mu ana sana hunu se honhom de ba ne so ana opieye ana sa kwa bad girl na ko fasa ne meni nyina de amene waseye etu wasem tia wa wo de wasem bezien se oba na sei waseye wa jinsem se nka adom bi kwa na nka ba ne so a adom na ntimi antani mu waseye okay ante emro nu bono amu na obreki virgin na se Ubroki wiase na agency mu kura. Oh, enrone mu ba mimi e can say that time me break me virgin na menim no do said de ene mitimi no. Okay. E dey na ma de ne ye oden to so. If you say me kai me bia kwatia na ye wo na table e fe na ya. So okobo anaje say o soil na so ne tiasa. Tia no de ye de amemene fe na kwa kobo se winya kakra dia. Ne ye bo night ana mensa ana hunde ye 3. Ana so chele aya no aye bo no edin. Aye se be pomu den ti. Ahunde ni wa maye no. Eti se mo no ye nom joto a ye benya energy foforo ne aye na made ache.
mani ba me ho so na madana mo kufie gya me maanum biem ba pem na menim dwotonom e de na wo ho ade ma wo timi to aso a koduru number of tablet out minimum a wo kan wasemi ena drugs no so akoye yi bi se onoma ema utrimu ye wo de okay so esan so be mo wada ba untimi nidi padwane untimi unya no maduro ne pe untimi didi untimi no munsu because onoma abefe offense ade na tewoni so so be so boboka nti ene onfe o there be omo pejare ne ye omo num ombo kokunu num that drugs ni cocaine for ni we no endo dwara na te me wona fufu bebre wo me wona fufu bebre wo a omo dressing normal homa ondwen se omo there be omo dware bibia ba omo num drugs more ina drugs nso ma hodo wo raf no ni everybody yes on betoto yes about no beto why me pache ena meme how ne say ade na wuduru ba bi wa nyai na na wuda so mu me dru ba metimi kase ne de menum bi the whole day da me kase menum bi because ade de ne kwa na menum ne mo adwuma ba na wo ya onya sika to no bibiri sa na menye adwuma bi ade but odo na mfufu nya kogeto nko ade a yebetama onya yo osayo ban kala do no form wo kitu bia ena me so me pantwidie pa twemudi gato se menum drugs ninti madwi memle ti metro se ti wo bebo kanari ala sabe se no mame hu se kro wo shada do to dada ne se me wia me bie ma na se bi otimi nche na me ne wudi nkoma bia se no nim ne be kofie me sian de be ke bia me si koli ti no me hwe na de me pe menya de me pe bia menya bibia firi ho no mawia ti me chosi bia me jonso anase me yesi no ma be fia beda ade a chinso na hu me anti menya me hwe what you be the dada ne so nya menses da me pa chon ba ne sei ode mene menam fufuo pie nti ewi eche no se chinchina mene ne nkofie ti eno kwa ne pad ne create ye shere tumi de kala na se sudi gum ne abo yaba ya she pant ne abo so so nsa kan na wote bebe obehu se ye wenya wo mense sampan so na menya me menses won hye obi na ni abre wabo dam se me bebe sa because me de ra me tie no even me kaya crab sinema bi ka chense de yameten edin se ma ko hye wudi ni obetima di me bone ntimi de menya obi a ada no wan forget to body bi nasela kwasi amu akona so pen se me woni se me ko forget de madri se me sa ko forget to boy a my life ne be miserable like me ntimi gaining in life tina ngusu ne netin otufu a wuti pachon wa radio so besisa pachon ma wo sen bako eti so hwe obaya a wugya no makwasi amu akono akɔhye geto no wote geto wa ya na ofili sen that time ne de me no se eba me hu ne se me wo ba ye 3 months no jani ja wana hwe akra no yeah onu munufo men wa mo bonufo ama se ne so bonufo man bai na me man aduane oba no munufo 3 months onu kwa chiranka wo be ha no kebe ko nu 24th December ana osan start e behave sa madam what no hu dase wa ko ru enu boni mu mpachen bi wo kwa na meto mitimi su se me chefs de wana metie de wana krofosi for respect me nene odo me dress ye bibia but me nya that respect ni bi nti wo focus wa brabo mpa ye den me focus ne se nka menya nka ma be ye nurse ana CID ana se ebia model yes ana me fan sorry jona me hwade ko jina sina mfa camera ne mfa ko jana me hwe naza wo tukura so nya ketwa sa hwe oba ntiri mo shebi oba ade wa shefu David, washa tare you say eti ko be kuyen dress to kill wow yemba show pia kunya ni sia na me de twa triste ne hwe oto no bi e de kwasi yifiri o
Twa 3 radio. Abuja for member Facebook Nshira 104.5. Facebook Nshira 104.5. Akoda won sem bebre ka wo. O was story ten. Na you have bad skin no ho. Na afia ma bedwa for so bambi. Betra say. Bra Facebook Nshira 104.5. 19-year-old. No fe. O ya na lips pa. Oba no yoba. Hwe ne hwe na nimma. Na tiri kura wa ye ne ntse ma abodam kakra bi sa no. Dabdabo yi ni bia. Also I dabdabo yi ni bia. Better say na say na mta say. Wow. Enu mponi. Ama ehun na say. Na me kura de oba say otiri mu ba makono pa asa wasane a wonya no numu no. Aha. Wasane otiri wonya no numu no. Na me yema wu. Hey, afi then now you tattoo. We are for what purpose? Oh, tattoo ni de me first tattoo am ko boy na ase na me ko kubolo place. Me di me na ofo chi bi me yakotena ho. Ba me ko na me chese o e pe me maame asem nti me first tattoo me di ka ko tro me maame ne papa din. Egu he. Eno no gu me ha. Camera beti ma fa. Camera beti ma fa ye ni say. Ye ni BBC ni hwade so beti ma fa. Beti me camera we afa. Ha de no. Aha. Eti eno no ye edi okay. Obaso di we ni fa. Ana odi we na fa. Aso odi ha na fa. Awasi odi we na fa. Aha. Odi we na fa. Okay, enti we ni edebe Angelina Dukun o ma me din ni. Okay, ye dey say kwan say. Eno so ye ho din. Really ye just a normal name bia. Eti body Tender fire. Yeah. Ti etche na me kotro me ankasa me din Yvonne. Ero gu ha. Patron. Na sa so drop bibi so da ho eno e dey. Spa. O spa to. Minim to. Afa yan hwe o ha sei. Ha. E dey na go no. Opon. Hwan opon? Papa. Wachi de bi na ho. Pacho de. O pan chi so e. Deb. Akosu akuma no so e. Pacho. O funu ma se. Deb. Wa pese wo de ayabom. Pacho deb. O hene wa bom da. Ma boni mi ni na. Ti wo ba na wo yiye. There be a secret me here in a long time jai. And you say what me yiye no betime jai drugs. Ana na no de wontimi nyai. Ebu a metimi stop you be ebu a 1 week kra na me fa bi nkama no. 1 week there eno no e leave na koye. Wa nyai. Ko ye djuma wa he wo mutimi ko leave zero mo da so ye djuma ha. So what I say? Omo do akọ rehab da. There be. Aha, ye ni say ye ni ye bi ho na mo hwe opon no. Aha. Menyu nufu no misra obi ntimi hwe. Aha, menyu nufu. Aha. Enti camera no am say microphone na kata wa ha. Okay. Enti nana me ka so watcho I love opon and I dey ne EM ne wa wan. Ah, nanka watcho. William Sopon. Ah, wo hunu twro. Ehe na manager yes. Okay. Nipa ko na bon. Oya. Aha. Wo si nipa ko na bon. Pachai. Se omo wo geto ni obi a ni made. Ubi okra no ntna classroom krada but akoye se aha. Geto ho no ye ma o. Pachai. Ada geto omo wo keso. Se na ayiwe me ye no akra konkoma agoglishi konkoma. Minimo. Ye honum na me. Data kese no. Kole no Kole no. Baby ma to fridge agu nsu no ma to. Yeah, that place. Sunday baby am ko fa ni free. E ho bon. That just praise ba. Please ni crack am ansa na mtimi akofa. Konkoma ho no kan na jama so nim ho. Konkoma market. Ya wo to boy yi fridge. Egu enya ndu so de transika kama mi ansa. Na bi he de na wo kire me. Enya ndu so baba. Konkoma market. After every back heaven. I was have kan ma me say. Be see konkoma market wo. E ma bi ba ha say. Emre bi e ma mienu no mi minu ma ana mu e be kan ma ka ha. Ana ese me form ko ndo mo ko e. Be see bi hu ba bia what the witimi tena eya witimi tena bunsam dim. Na omo di mi wura ba bi o ko a witimi fa o body ni se nko. Iso chia ho. Wota metadan no si. I na do fa sa. E dan tem. Police for ne anti-robbers for nti ba bi wonum kra na enye easy so bi hu se ba bi si e se ji se obi oni mo na so nsa do wura.
me ko ya baba ba ko no da bola ho a no ase bridge bi o hono never be mu yi je no no omo across e won ja sa da dia bridge kakra ya cross no ba ko da ho na me ko ya gudam say na dai na gabiti ne ho oh masa ja o da ho sa no beti ma sole o sole dia na no na otu eja ne kwan na so firi o so firi agogo baba de firi agogo kese owu ano na hono so kodu ha o pensa no ma enye din na emodan ho de no so pe o so no ba da eye free se ho ne fana be si kolebu ho no ani afro Solomon gomuka no ha sa do numo a pro da ho a wo pese wo bibia wo twam a wo so bibia ko bibi na mi godu no mako betwam wan ma ye fa so esi ade ni o ede ya ebetimi no wie wo haya wo na wano mbo akutia amiso menya ma dwen say na enkra na den medi omo eko hono okay na bi dwe fura ka say ewia mota ofom ye me fe pra ba bedi mi ansa no fesi ya meba asem we di eche se menum kra ato awose agume me hu nia menka ato me so ankasa ensem a ewraba ne de to jan se awose agume me hu nia menye ebi mo yade o na wutie papa ne nkyere mu no kra no bebi wakoko rewura wakọ ade ne ti akọpempem aba no enye bebi ankwala edi agoro ehu nti se wutumi ko hon ma that means bonsam jem de obetumi akọ di agoro aye den wasan wachi aba ehu ewraba na me don opese oje no esu ya aba betena ne so no onye ne mfrim ohia mpa ebo pa deliverance ankasa we ya wasa asofo akukudam na etigu ne so edwampa yegu ne so ema ne akwankyere bi no oye na sa ho boni ya aba betena ne so efi ne so na wutie nanum nsem na wakeka no ese sa no odin enye izi mano na ba oba besia tumi etwetwe sa niam ibi enu ye wakeka so no no ya na ne swakra ye enumi ebi wo kra mpa obodi nkra me hu bi kra da enso awrabe ye tumi afa sa enu ye akone widie mu ahwe anye no ohu ni so ye okay mumie nsua de wo mwai youth nye babia ne eko nye bibia ne de ehu kokọ ekoshem nye bibia ne de ehu forefore sa ope wa brabo ne ya ene nsua de fi awrabe yi story mu awraba kama hye to egu nachi hye na fon hye na niama na hye na brabo ayi sa ope sa wa brabo ne nsi wiye dia ene fa we tu hufo sa wantie nso dia ene na wa uye ya unye mami o uye ma wa wo me semre me de besi ase we de me hia wadwenkyere fa wadwenkyere fa beto comment section honom na menkenkan efa ma wo na me sra wa asa obe like video no wa share na wa subscribe e de ama me aha so e da so ya emergency Ghana TV na nakosua adepa me na me de adwa me je adwa na me de dwumade e ba wo na so da se ne mesanso ene wa share bi macron. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision
information if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.